ntagira amatwi yumva nakwiyumvira umusare. Radio Televiziyo Musare, banyarwandakazi banyarwanda, turagarutse muri studio za Radio Televiziyo Musare, muri kumwe na Alain, muri kumwe kandi na Kapiteni Mutega. Ndabasuhuje namwe mugira ikaze kuri Radio Televiziyo yanyu, Televiziyo Umusare. Alain, nawe suhuza abadukunda bose, abakurikira Radio Televiziyo Umusare, hanyuma bagezeho amakuru ashyushye, amakuru ugiye kuturamburira. Banzu yatubwire muri makeya, ubanzirize cyane cyane kuri bras de fer tubona hagati ya Amerika n'u Rwanda. Kagame yiyemeje gukora iyo bras de fer. Tubwire icyo bitekerezaho, hanyuma no mu Rwanda kandi tubwire iby'ayo magange. Tubwire Alain, ijambo ni ryawe. Yego, twongere tubashimire cyane Kapiteni Chantal Mutesi Mutega kutwinjiza muri studio za Radio na Televiziyo Umusare. Tugushimira ubugitange ubutwari ukomeza kwereka abanyarwanda abumva Radio na Televiziyo Umusare. Rero mwese namwe turabaramukije, twizera ko mwese turi bwane hano mu makuru meza tugiye kubagezaho, cyane turamutsa abo mu karere k'ibiyaga bigari muri Region de Grand Lac. Turamutsa mwese abari ku mpande enye z'isi, mwese mwaramutse. Bamwe bati ati icyo twashaka kirabaye. Chantal Mutesi Mutega ati nawe ale ati tubwire Amerika n'u Rwanda bigeranye hehe, bimeze gute? Agasuzuguro kamaze kuba agasuzuguro, byarangiye ya tariki ya ntarengwa yatanzwe yarenganye, tugeze ku itariki 16. Watubwira uko byaba byifashe ku bijyanye na Leta z'Ubumwe za Amerika na Kagame ndetse na Kongo? Nibyo rero koko nk'umusesanguzi nagiye nabigiyemo narebye, ariko abantu benshi urabona byabanezereye. Hari abantu benshi byanezereye, ari cyane reka mbabwire abantu ibi bintu byanezereye n'amoko abiri. N'amoko abiri. Ubwoko bwa mbere bwanezerewe ni intore, abantu bari mu gikiriza kwa Kagame. Ni intore zivuga ziti Kagame wacu ni ukumusingiza, ni Goliath, ni ukumusingiza, ati uyu koko ni inkotanyi, ni Imana y'inkotanyi. Abo ni abambere babyanezereye. Abandi ba kabiri rero babyanezereye ni babandi bavuga bati nicyo tushaka koko, ni inangira umutima Leta z'Ubumwe za Amerika zimuhondagure. Ariko hari abandi bantu bitanezereje, bantu bakunda amahoro, bavuga bati ikigiye kuba ni igikinoneho, ikigiye kuba ni intambara. Iyi ntambara izahitana abantu benshi, ihitana ibintu byinshi. Ibi rero nibyo koko urebye, nimba itariki bayirenze igiye ikagenda kagirire mu mateka ya Leta z'Ubumwe za Amerika. Turaza kubabwira ku bijyanye n'agasuzuguro n'uburyo Leta z'Ubumwe za Amerika zikunda kwihora ku muntu zahaye ultimatum. Ibi muraza kubyumva kuko byose twagerageje kubisisangura, ariko tunagaruka no ku bandi bantu. Hari abantu b'abasaza rero baba bari hariya batubwira bati mugabo mwitonda, attention, ati kinwa cha mzee kinanuka lakini akiseme bongo. Rero niho biba bikomeye. Kinwa cha mzee kinanuka lakini akiseme bongo, lazima ukweli. Bivuze iki rero? Umunwa, ururimi rw'umusaza cyangwa se akanwa k'umusaza karanuka kubera barimo yitumurira itabi, ariko ngo icyo kavuze kaba kakivuze, ntago kabeshya. Bimeze gute rero? Nibyo koko. Turaza kugaruka ku ba ofisiye batatu. Mwumve ukuntu Kongo iri kuri hejuru muri diplomasi. Hari aba ofisiye batatu baje barigoma, bategerezwa kugira gute kugenzura uko ibyo bemeranijwe Washington na Kigali, yemwe na Kongo bishyirwa mu bikorwa. Aha rero mujye mukurikirana ibintu n'ibindi, nimwibaze namwebwe niho bababwira bati ikintu bijyanye n'ikiroberi na leta ndetse n'umuhuza ni ibiki. Ni ukuvuga ngo leta ni leta. Leta ni leta. Abo basirikare batatu, abo ofisi batatu ba Kongo bamanutse bakagera igoma, baraye hehe, barya hehe, bigenda gute? Mwibuke ko MONUSCO iri hariya. Leta z'Ubumwe za Amerika nazo zirindire ko umugabo ashyirwa mu bikorwa ibyo yemeye. None Leta z'Ubumwe za Amerika zabivuzeho iki rero? Muraza kubikurikirana. Harimo haza gukurikirana rero kubijyanye kuri radio yacu, turaza kubibabwira rero kubijyanye n'isesangura. Uyu mugabo rero yiko yinangiye akaba yaze gukuramo abasirikare biwe. Hari amasesangura arimo arakorwa n'ayahereto kuri jenoside yakorewe abatutsi bo mu Rwanda. Nimukavuye ngo yakorewe abatutsi, eka da, ibi turabyamaganye. Ibi no gupfobya jenoside.
mu gupfobya jenoside hariya tugiye gusisangura neza twasanga inkotanyi zo zipfobya jenoside kuko ni jenoside yakorewe abatutsi bo mu Rwanda ntago ari jenoside yakorewe abatutsi kuko muri Tanzania hari abatutsi, muri Nuzenya mu Burundi hari abatutsi, muri Uganda hari abatutsi, n'inkotanyi zaturutse muri Uganda ntago ari jenoside yazikorewe, uya ni jenoside yakorewe abatutsi baba mu Rwanda mbere ya 1994. Iki kintu abacikacumu twese tugomba kugiharanira, twese abantu mwese abanyarwanda bose bakagiharanira, bakavuga bati ni jenoside yakorewe abatutsi bari mu Rwanda 94. naho kuvuga ngo wavuye mu Burundi wavuye muri Tanzania uraza umana abantu urabakindagura kubona nayibingira avuga ngo n'umucikacumu yarishe abana impinja n'abakecuru n'abasaza Kibeho akarimbagura ku gasozi ka Sinayi. Abantu mwari muri Kibeho reka mbihanganishe rero mwese ndabaramukije Ikibeho mwese muri aho. Abantu mwari Kibeho hariya Ndago hariya Ikibeho hariya hejuru hariya kuri kara gasozi Sinayi hari mitrailleze yamaze abantu. Abantu mwari mutuye Inyarushishi mwese ndabaramukije. Aho ni Kibeho abahazi mwese ndabaramukije, ababaga hari Inyarushishi ndabaramukije. Ibi rero kubona nayibingira avuga ngo n'umucikacumu yaramaze abantu. Ibyo ni biki? Ni jenoside yakorewe abatutsi bari mu Rwanda mbere ya 1994. Ubwo twizere ko ibyo byumvikanyeho. Turagenda rero turaza kuhagera rero aho hantu rero. Noneho rero turaza kubabwira rero icyo bita aba dictateur rero ukuntu bigenda bigenza gute kugira ngo bafate icyemezo ntarengwa cyangwa se bavuge bati umurongo dushizeho n'uyu nta kundi n'uyu. Turaza kubabwira rero umurongo Kagame yafashe. Umurongo rero leta y'u Rwanda yafashe n'umurongo ukomeye cyane. Aha niho rero muza kugaruka mukamenya uko byifashe. N'umurongo mutari muzi ariko inkotanyi zikora ibintu. Ariko dushimire Faustin Kayumba Nyamwasa yabashije kutubwira ati Unity Club ni igiki. Hariho n'abantu b'abasaza bagenda basisangura badutelefone bakatubwira ati mwitonde Unity Club ni igiki, mubanze mumenye icyo ari cyo. Ibi bintu rero byarateguwe neza. Kagame yarazi ko atazakura abasirikare biwe hariya muri Kongo. Amenya neza ko kandi azasigara ahanganye na leta zunze ubumwe za Amerika ku buryo bwose bushoboka. Ibi rero birashoboka akaba yarabonye ko atazasubira kujya kwidegembya i Buraya no muri Amerika kubera ko hazafatirwa ibihano ruhashya. Ikindi nuko azi neza ko nimara gufatirwa ibihano ruhashya ndetse na bamwe mu bayobozi biwe bategetsi biwe bari abasirikare cyangwa n'abasivile nabo bazafatirwa ibihano ku buryo bazananirwa kugira gute kurira za rutema ikirere bidegembye. Ikizakorwa rero ni ikihe? Cyangwa se icyo bakoze bateguye United Club. United Club rero ni kimwe mu kintu kizayobora igihugu mu bihe bigoye. Mujye mukurikirana radio na televiziyo Umusare. Iki nicyo kizayobora igihugu mu bihe bigoye. Bivuze ngo inzego zose za leta zitegerezwa kumirwa na United Club. Inzego zose yabara abadepite babara abasenateri babara abasirikare abo bose bategerezwa kumirwa na United Club. Ubwo ngugo no kuvuga ngo kuva ku isibo nta muntu numwe agomba kuyobora adaciye muri United Club. Bivuze iki rero? Aha niho hazatangirwa amategeko, niho hazatangirwa ibintu byose, niho hazashyiraho abayobozi, aha niho hazaba ariho ishingiro ry'ubutegetsi. Ikindi nuko hari amakuru dufite neza ko neza na neza kubera ibi bintu kurenga ku masezerano ya leta zunze ubumwe za Amerika. Igihugu gitegerezwa gusubira muri 1994. Gute rero? Kigomba kuyoborwa kinyeshyamba. Hagomba gukoreshwa ingufu zose zishoboka ku buryo umuntu wese uvuze yicwa. Nta muntu afite ikintu kiwiwe, nta kubaza ngo umushahara, nta kubaza n'igiki. Reka data. Ibi muraza kubibyumva neza muri aya makuru kuko twabiteguye byose muraza kubikurikirana. Turaza kugaruka rero ku ntambara zirimo zivugwa rero hariya Imasisi turaza kubigarukaho byose turabifite. Turaza kugaruka hano aha muri ho plateau turaza kubabwira ukubuntu byifashe. Turaza gusimbira i Kigali tubabwire rero tuti abahutu ngo barageramiwe barimo baricwa ndetse n'abatutsi. Ariko ngo baricwa aribo biyishe cyangwa se ibyo bakoze ibyo mu Rwanda bakoze ngo byaba byarabyaye. Burya ngo nta kintu utera imbuto babibye ngo yaba yarabyaye. Ni imbuto nyabaki rero turimo tuvuga mudashaka kumva cyangwa mubyumve neza. Ngo nukubera gusenya za Kangondo na za Kibiraro hari ahantu hose bagiye basenyera bari abantu nta bushobozi bari bafite bwo kujya mu mahanga. Murabyumva?
kandi ngo hasenyewe ingo nyinshi zirasenywa ibintu biradogera. Hari ahantu hari harimo abana b'abanyeshuri beza b'abakobwa beza, abo banyeshuri bamaze gusenyerwa iwabo bahise bacika abamaraya. Y'umumaraya ubundi mu bisanzwe umumaraya abari n'umusuma abari n'umwicanyi. Hari harimo abana b'abasore bagira gute bahebye ishuri, abo bose babaye abajura, abo bose babaye abicanyi. Nguko uko umujyi wa Kigali umutekano byananiranye, maze birara muri abo bantu bose bakagenda bica rero. Ibi rero ngo birahamwa n'ibintu biri irurindo aho bita ngo ni ku bagangi hariya irurindo. Hari ikipe y'abantu ishinzwe kwicana abantu, kwiba abantu ku ngufu yananiye na polisi. Ibi nabyo turaza kubigarukaho. Twizere ko rero turi bugire amakuru meza kuri radio na televiziyo Umusare. Radio na televiziyo Umusare ibaye ubukombe. Chantal Mutesi Mutega twihuta cyane tumanuka rero tujye ku kiganiro cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Kagame ndetse na Kongo kirenzeho umunsi umwe. Isango yararenze ubwo twamanuka. Urakoze Alain, urakoze. Izo ncamake tangira uzituramburire uhere kuri iyo sango yarenze. Bya biganiro byabaye hagati y'Amerika, u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bibaye ibisezerano by'amariganya ko Paul Kagame yabivuze. Kagame yabiciye amazi. Ureba kubitusobanurira, ubitwanarizire, udukorera analize y'ibyo bintu, utubwire uko ubibona. Hanyuma kandi abaofisiye batatu ba FARDC bageze Goma, mu bihatse iki, bisobanuye iki, bihatse iki, reba uko bitubwira, tubwire niba Kagame icyo yishingikirije iki, ninde umuri inyuma, ni ikihe gihugu cy'igihangange kimubwira ati gikora ibi ngibi, ni ikihe gihugu, ni ibihe bihugu, ni iyihe force, niye puissance imubwira iti nawe jya muri bras fer na Amerika, turahari turahagaze. Ariko ntibagirwe ko ababikoze mbere bari bamurushije n'ubukana n'ubukakare n'ubushobozi bwari bumurenze kure, n'ubwenge uko barangiye birazwe. Alain, ijambo ni ryawe. Nibyo koko ibiganiro byari byahuje Washington ndetse na Kigali ushyizemo na Kongo, ibyo byabaye imfabusa. Kagame yabiciye imfabusa. Ibi rero ngo byaba byarakaje cyane iki Donald Trump na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Byagenze gute rero abanyarwandakazi kugira ngo ibintu bibe byafata iyi ntera? Ni mu gihe umwaka warangiye Washington hateweho igikumwe amasezerano hagati ya Kongo n'u Rwanda yo guhagarika intambara. Aya masezerano yarazungurutse mu bihugu byinshi, ava muri Kenya yikubita muri Angola, aragenda agera za Qatar, maze agera gute ageze i Washington bati ibi byanga bikunda birasinywa. Byabaye ngombwa ko umugabo Paul Kagame ahamagazwa ku ngufu, araza ati sinjya ko uhagaritse intambara mu burasirazuba bwa Kongo. Umugabo ati ndasinye ndayihagaritse. Ibi ngibi ngo byabaye nk'umutego yari atezwe, dore ko byavuzweho n'abantu benshi bavuga bati ibyo bintu ukoze ntibibaho. Umusenateri wiwe Uwizeyimana Evode bwo mu Gifu nawe yagize ati gusinya amasezerano no kwiyahura nko kwishyura ikamba mu mugozi. Ayo masezerano akimara gusinywa rero nta kintu na kimwe yashyitseho kigaragara, ahubwo hakomeje kubamo amacenga menshi. Biba ngombwa ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zishyiraho ibihano ku gihugu cy'u Rwanda. Ibi byabaye ngombwa ko habaho noneho icyo bita kuganira byo mu mpisho. Ibi byahuje intumwa za Leta Zunze Ubumwe za Amerika bihuza n'intumwa za Kongo n'u Rwanda. Iyi nama yabereye i Kigali, baricara maze bapfundika itariki ntarengwa yo kugira ngo Kagame azabe yakwiyeyo abasirikare biwe. Iyo tariki yari yatanze yari tariki 9 kugera ku tariki 15 z'ukwa karindwi. Izo tariki rero zirenzeho umunsi umwe, umugabo yavuniye ibiti mu matwi. Ibi ngo byaba byateye ishavu rikomeye cyane, umujinya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Abasenateri ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse n'abadepite bagize bati ibi birarangiye, nta kwigora dufata umuntu minenegwe. Igisigaye rero ni ugukoresha ingufu. Bamwe bati ibyavuze Magane riratashye. Magane we yari yagize ati uyu mugabo abamushyize ku ngoma nibo bazasubira bakayimukura. Ati kandi kugira ngo bikunde neza, ati nuko azanangirwa umutima, igitero azaba yajyanyeyo hariya nicyo kizagaruka kimukureho. Ibi biri mu gika kigira 8 cy'igitabo cy'Amagayane ku buti ku buhanuzi bwa Magayane.
ibi bintu Magane yavuze rero yakomeje agira ati intambara izaba nini cyane ikwira akarere kose, ati abantu bazicana hapfa abantu benshi gusumba abapfuye mbere. Ibi byavuzwe nande? Byavuzwe n'umuhanuzi Magane. Si uwo gusa wahanuye ibi bintu, ahubwo na Nyirabiyoro ubwiwe yarabivuze ati nyaboneka ati amaraso azatemba ava iburengerazuba agana iburasirazuba, ati icyo gihe abantu bazicana ku buryo abantu bose bashira. Ngaho nguko rero ngibi birasohoye, ntimwitege ibindi. Kubera iki? Mugabo Paul Kagame aho kugira ngo yumvire aya masezerano cyangwa se ibiganiro bagiranye na Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Kongo, ahubwo we icyo yakoze ni igiki? Ni ugupanga abasirikare neza akitegura urugamba. Ni mu gihe kandi Kongo yoyo ngo muri diplomasi yamaze kuduga hejuru, aho yari yarungitse abofisi bayo 3 ari Igoma kugira ngo batangire gushyira mu bikorwa ibyo Kagame yiyemeje. Kagame aho kugira ngo abikoreshe ahubwo ahise ahinduka Kongo, maze wewe akora ikinyuranyo cy'ibyo baganiriye. Bati biri nintesha mutwe no gukomeza gutesha umutwe iki isi yose. Bamwe bati ninde ashyigikiye Kagame? Ngaho rero ihurizo riraje. Ninde? Mwumve rero amakuru tuba twatoje tujya dukuvana hano n'ahandi. Chantal Mutesi Mutega ubyumve neza, n'abandi bose babyumve neza, udufashe bidusobanurire nawe, udufashe cyane kuko ni ibintu bikomeye. Aho bagira bati muri Afrika, gene ngo muri Afrika umuntu yabaragararije cyane Leta Zunze Ubumwe za Amerika yaba yarabayeho, muradukurikira ngo twizere ko muza kubyumva nane mukadukosora. Ngo umuntu rero ngo yaba yaragararije cyane Leta Zunze Ubumwe za Amerika ngo n'umugabo Idi Amin. Uyu niwe wabaye wa mbere mu kugarariza Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Idi Amin yarabikoze ariko ngo yatumutse nk'imbeba yirukankanwe n'injangwe. Idi Amin dada yatwaye igihugu cy'u Buganda. Uyu ngo niwe yabaye wa mbere mu kugarariza n'ibintu byinshi cyane. Kandi ngo Idi Amin yari umurwanyi kuko ukomeye. Undi muntu bavuga ugira kabiri rero mu president ugira kabiri nanone ngo yaba yaragararije ku buryo bwose buboneka n'umugabo Gaddafi. Turavuga abanyafrika ntabwo tujya kure cyane. Uyu Gaddafi nawe ngo yaba yaragararije ku buryo bukomeye cyane. Hari undi muntu nanone ngo yaba yaragararije ku buryo nabwo buteye ubwoba. Uwo ngo n'umuntu nde rero Charles Taylor. Sinzi niba murimo muradukurikira. Undi rero umuntu ngo yaba yaragerageje kuba ariko atari umuperezida n'umugabo Jonas Savimbi. Abo ngaho ngo rero hezo byabo muraryumva. Rero ngo muri iyi minsi rero ya none umuntu yaba noneho akoze agashya akateye ubwoba n'umugabo Paul Kagame. Ibi rero ngo nibyo koko Paul Kagame ngo yaba akoze akantu ku buryo abantu bose kuri iyi si barimo bibaza bati ninde ari nyuma ya Kagame. Nimwumve rero amakuru rero dufite uko ameze. Ngo hari ibyegeranyo bigenda bikorwa guhishwa, aho biboneka ko ngo nyuma ya Kagame haba hariho ibihugu bya rutura bimuri inyuma. Cyane cyane igihugu kivugwa gitungwa gatoki ni igihugu cy'Ubufaransa, aho kimubwira kiti komeza ukore we tukuri inyuma nta kibazo. Ati Donald Trump tuzagira gute tuzivuganira. Ariko ntago ari gusa, ahubwo Donald Trump nawe hari ibindi bintu bamuvugaho. Ni biki? Baravuga bati kubera ko afite intambara arimo arwana na Iran kandi akaba ariyo ashinzeho amaso, ati biriya by'u Rwanda azabyibagirwa. Ariko nabo bakibagirwa ko abasenateri ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika b'abademokrate nabo bakeneye ubutegetsi. Kuba rero bagerageza guhindura ubutegetsi bwa Trump ngo ni ibintu byoroshye cyane biciye ku kirego bakwitwaza kubera uburasirazuba bwa Kongo. Harandi isesangura rimo rirakorwa rero nirihe ngo haba hariho imigambi mibi yaba irimo iratunganwa kugira ngo Kagame abarahumekaho gatoya. Anacyo gituma bamubwira ati guma ngaho urarwana. Niyihe rero ngo harimo arakora iki umugambi ukomeye cyane wo gushaka guhirika ubutegetsi bwa Kirombo Kisekedi bakoresheje kuba bamuhitana batigoye, bararasana cyangwa se intambara ibandanya bakamuhitana. Bati turamutse tumuhitanye ibi byaba byoroshye. Uwo mugambi rero ngo niwo Kagame yaba yikingikirije, ndetse hakaba harimo n'undi mugambi nanone mubi cyane mubisha unyegeje inyuma yibi yo kuba bafasha Leta Tabara ikaba yatera Burundi. Ngibi rero byose baramutse babikoze ngo byaba bihaye agahenge Kagame, maze bakakomeza bakisahurira umutunzi bwa Kongo. Leta Zunze Ubumwe za Amerika ibi bintu bashobora kuba babizi cyane, dore ko na Trump bwiwe yagize ati ndazi neza ko ndi kuri liste y'abantu Iran ishaka kwica. Rero mwitonde politike niko imera kuko tugiye kwinjira mu mukino turabe rero. Hagiye gukora iki rero? Ikintu kigiye gukora ubu noneho byaba ari indwano yeruye. Kubera iki? Nta biganiro,
ntawe uzasubira kubeshya ngo intiri ngo byagenze kureka data, ahubwo inkotanyi zamaze kurwambarira, abakongomani bamaze kurwambarira, akarere k'ibiyaga bigari kamaze kubyambarira. Ubu rero igisigaye nuko basohoza iryamagayane. Natwe turahari nk'abanyamakuru, Imana niturinda tuzakomeza tubabwira aya makuru tuyabagezaho, dore ko antene zacu nazo zikomeje tubwira ziti aho duherereye amakuru tugenda tuyabashyikiriza kuri radio na televiziyo Umusare. Turabakunda, namwe muyabwirire ababumva. Ibi rero niyo mpamvu ngo mubona Kagame yaba yagararije cyane, ngo nukubera ingabo imuri inyuma ariyo yende y'Abafaransa. Ariko kandi bamwe bakagira bati Kagame arabyara imenge, dore ko Emmanuel Macron asigaje amezi make akagenda. Ati ntabuze rero nimba uzajyaho uzabasha kumvikana nande na Kagame. Ubwo rero reka tubirindire tubitege amaso. ale nyarukira mu Rwanda dusoza tugeze ku musozo w'amakuru yacu. Unyarukire mu Rwanda utubwire uko byifashe, uturamburire, utubwire ukuntu ayo magange watangiye kutubwiraho gatoya, utubwire neza icyo ari cyo, utubwire icyo uko babigenza, utubwire uko ayo magange yamaze abantu. Hanyuma kandi utubwire n'ukuntu ubukene bwugarije abantu buhereye ku mazi, kubura amazi mu gihugu cyitwa la région des Grands Lacs. Hari amalake, hari amazi ahagije. Kuki iyo Singapuru itakoze ku buryo bakora amazi bagatreta amazi akaba amazi ku bantu bose, amazi akaba mbese ikintu kitari ikintu n'icyo guhangayikira, ahubwo noneho amazi akaba yabaye kabombo, amazi akaba agiye kumara. Kubera kubura amazi abaturage bagiye gupfa, bicwa n'umwanda, bicwa n'inyota, bicwa n'ibintu byose nyine bishobora ko amazi ni ubuzima n'umubiri wacu wuzuyemo amazi, niyo akoze umubiri wacu, niyo pourcentage nini cyane y'umubiri wacu. Ariko kubona nyine mu Rwanda iyo muri iyo Singapuru, nako ni Singapore, amazi abura kugera kuri iki kigeni, kuri aka kageni, biteye isoni. Kagame nagende, naveho, nagende. Hanyuma kandi tubwire ngo hari ariko ntabwo bisubiza tubwira ibintu numvise muri wo plateau, ikibatsi cy'umuriro cyabaye. Alain, dusoza tugezeho izo ngingo utari waturambuye. Iri jambo ni ryawe Alain. Reka rero twihute cyane tuve mu bintu by'aya masezerano y'ibiriganya byabo, dore ko byamaze gutagara, igisigaye gusa ari uko barwana. Ahubwo twinjire noneho ku makuru arimo aravugwa ku isi ya rurema. Rero cyane duhere mu Rwanda. Rero mu Rwanda aho bavuga bati nyaboneka ababasha kudutabariza ni mudutabarize. Turahera rero hehe rero? Reka duhere hano i Rulindo. Harimo haravugwa groupe y'abantu ngo barimo bica abantu, bamaze abantu wita magangi. Abo bantu ngo baratema abantu ku manywa y'ihangu no mwijoro, ngo nabantu bishyize hamwe utamenya bari bo, ntago tuzi abo bakorera. Ariko igipolisi cy'u Rwanda ngo hari icyo kizakora, niba kizabishobora ntawe ubizi, dore ko wanasanga aribo babashyigikiye. Kandi ahangaha aho bita Rulindo rugaragara Kinzuzi, hariyo umuturage ngo arimo avugwa ko ngo yaba afite amapingu afungisha bagenzi be. Akorera ku isantre, n'umucuruzi akorera ku isantre y'ubucuruzi bita Rugaragara, aho bita Kinzuzi. Hariya ngo hari aho bita ngo ni hega yemwe Rulindo. Rero ngo umuturage ngo yamaze abantu arabafunga akakubita akica ngaho nguko. Ubwo murabyumva rero aho ibintu bigeze, umuturage hasigaye yihanira. Twagarutse muri 94 tukagaruka i Kigali. Nanone Kigali nayo ngo abantu bashize mayibobo zashize, ngo abantu bahari bose babaye mayibobo. Muri mu gihe kandi Kigali harimo havugwa harimo haravugwa ubukene bw'amazi ku buryo bukomeye cyane, aho ibido y'amazi ijerekani igeze ku mafaranga 3,000 y'amanyarwanda. Ngo ni mu gihe rero harimo havugwa ibi bintu i Kigali. Ngo kandi mukurikirane mwumve, ngo kandi Aston Villa yarahawe akayabo ka miliyoni 36 z'amadolari. Mu Rwanda bakabura amazi. Aston Villa, ikipe ikiri umupira w'amaguru yo mu Bwongereza, yahawe miliyoni 36 z'amadolari ngo kugira ngo ivuge ngo visite Rwanda.
Hey, ibi bintu rero biragoranye. Reka tuzamuke hano nanone. Hano hari umuntu ngo ninde menya umunyamategeko yagize ati abishwe muri jenoside bari abaturage ntago barabarwanya. Uyitwa Andre Martin Karongozi ngo umuntu uburanira inyungu mu rubanza rw'aba bantu bacitse ku icumu. Ngo bityo rero abesha aba bantu rero bategezwa kubihanirwa, nibyo ko bategezwa kubihanirwa, umugabo ntabeshya. Ariko reka twibarize, abesha abantu ikibeho bishe abaturage cyangwa se bishe interahamwe cyangwa bishe fare abasirikare ba Habyarimana. Iki rero nicyo gikomeye cyane cy'inkotanyi dushaka kubwira abantu. Ni gute inkotanyi iyo zishe abahutu zivuga ko ari interahamwe, noneho interahamwe zakwica abatutsi bakavuga ko bishe abantu? Ibi rero ni ibintu bikomeye cyane. Ni ugufata abantu ukabavangura, bamwe ukabaha agaciro abandi ukakabima. Abaguye mu mashyamba ya Kongo ngo bahuri bakwiye kuba amafumbire ya Kongo, y'amashyamba ya Kongo. Aba ngaba ngo ntago ari abantu bapfuye, ni interahamwe. Abishwe ikibeho ntago ari abantu bapfuye, ni interahamwe. Ubwo ni bande barangwa n'amacakubiri? Ababasha kubitubwira mwadufasha kuko ibi bintu usanga biturengeye cyane. Reka twihuta rero tujye hano ku ruganda rw'amata. Ni inkuru ibabaje cyane ku ruganda rw'amata. Ngo ni uruganda rero rw'amata ruri hariya i Masaka ngo rwahuye n'inkongi y'umuriro. Bamwe bati si ubu babona, abandi bati rura ruganda n'ubundi rwari rwaratumariye ibintu nirwo rwacuruzaga no rwagera gute. Uruganda rero rw'amata ari i Masaka ngo rwahuye n'umuriro rwakoraga amata ku buryo ku munsi rwashobora kuba rwasohora litiro 1,500, litiro 15,000, litiro 15,000 by'amata n'amavuta. Urwo ruganda rero ngo rwarahira ruratokombera. Ni hariya mu Rwanda. Ababyumva namwe murabyumva, ntawe tuzi aho bigiye kugarukira. Uruganda rurimo rurashya, abantu babuza amazi, amafaranga akomeje gutangwa muri Astonville. Karabaye. Tugaruka rero ku ntambara zirimo zivugwa rero hariya Binza muri Rucuro. Abaturage baho bati twebwe jenoside irimo iradukorerwa. Hano Binza rero muri Rucuro rero abantu babicwa ngo nabahutu cyane, barimo baricwa babita ngo nabanyamurenge, nako nabaki nabazarendo. Abahutu rero b'Ibinza hariya muri Rucuro barimo baricwa n'inkotanyi ku buryo bwose bukomeye. Baratabaza rero bagira bati hano muri Rucuro inkotanyi zatuma zizatwishe, abasha kudutabariza n'ubutabare, kubera ko abantu b'abasore bose b'abanyeshuri n'abakobwa barafatwa ku ngufu, abandi bagakubitwa ikamba kandoyi, udufuni twabajyaho kubera ari abahutu gusa, nta kindi kintu barimo bazira. Muri ho Plato naho Minembwe Warungu ahangaha bitamwenga harimo harabera intambara y'agakura, dore ko kujya twari twababwiye tuti ingabo za Kagame zari zazamutse kugira ngo zize gutanga intervention hariya za Minembwe. Aha rero zahuye n'ikibatsi cy'umuriro rero, aho batubwira bati ni ibintu bikomeye cyane, ntabwo birasobanuka habana gatoya kuko Kagame biraboneka ko yakomeje imirwano. Impande rero zose zirimo ziragira ziti Kagame amaze kwiyegira gute kwishyira mu mugozi karabaye. Ni mu gihe aho kugira ngo akuremo abasirikare biwe ariya muri Kongo, ahubwo we yahise arungika abasirikare benshi. Ibi rero ngo ushobora gukwega akarambaraye bigakwegera akarambaraye isi yose cyangwa se akarere k'ibiyaga bigari. Ibi twabivuze ku makuru yacu, reka tubirindire twigenda rero twihuta cyane kugira ngo abatwandikiye muri commentaire namwebwe tubane namwe. Izere ati ndabakunda cyane. Wisakara nefu ati muraho murakomeye. Munyandamutsa Jean ati nanjye ndabakunda kuri radio na televiziyo Umusare. Jerome Nzohabonayo ati radio na televiziyo Umusare ni yacu. Uyu yitwa Nderero, uyitwa Ngoma Dominique ati ndabakunda yemwe ndabakunda komera cyane rero. Uyitwa Freddy Nyabutitsi ati sweet my heart ati Mutesi Mutega ndagukunda cyane komera rero. Yitwa Uwimana Veniste ati nanjye ndabakunda cyane. Rabyo Bihogora ati ndabakunda mwese. Habyarimana Ezekiel ati ndi Emma mukomere cyane ndabakunda cyane. Wacu Tina ati radio na televiziyo Umusare ni yacu. Turatsinze Felician ati mwese amahoro abane namwe amahoro y'Imana. Minani Lewis ati nagiye ndi kumwe namwe 5 kuri 5. Kwihuta rero dusoza aya makuru. Hari amakuru arimo avuga ko Mozambique ngo yaba yatumije Uburusiya kugira ngo buze busubirire ingabo za Kagame maze zigende zihuta cyane. Egypte nayo ngo yaba irimo nzira yerekeza muri Kongo kujya gufasha igisirikare cya Kongo gukubita umwanzi. Ano amakuru twa dufite. U Rwanda narwo ngo rwarwohereje ngo apolisi yari muri Central Africa, ariko ngo kabaho guhaje abasirikare bashobora kujya gupfumira muri Central Africa kugira ngo baderoje Kongo mwumbavu. Ubwo twizere ko abakongomani babyumvise.
mwese mwese rero katubifurize umunsi mwiza aho muherereye. Kuri mikoro mwari muri kumwe na kapitene Chantal Mutesi Mutega, akaba umukuru w'ikirenga wa FRN, ndetse hamwe na Ale. Mwese mwese mugire amahoro y'Imana. Bye bye na butaca. ale bye bye, ugire amahoro y'Imana nawe ugire ibihe byiza. Dusezera ku bakunzi bacu, ku bakunzi ba radiyo televiziyo Musare, tubwira tuti murakunzwe kuri radiyo televiziyo Musare, mukomeze muduhe comment, mukore like, hanyuma kandi muparitaje n'ibiganiro. Like rwose, ushyiraho kara cyangwa ka comment, bavuga uti sawa, uti okay, uti twabyumvise, uti turabakurikira, tuti turi kumwe, tuti comment zanyu turazikunda cyane, ariko tukarushaho rero iyo mwakoze na partage. radiyo televiziyo Musare nk'uko yababwiye igomba gukomeza kuzamuka rwose, ikaba mu za mbere. Kandi murahari, muradukunda, turabizi kandi tuzi ko muzabigeraho. Mwakoze rero kubana natwe, mugire amahoro y'Imana.